Sa spotlight karong buntaga makapuso adto ta sa atong silingan nga lalawigan sa Negros Oriental gumikan sa nagkadaghan nga kaso sa COVID-19 karong panahona ni usa ka event coordinator supplier nga nagahuna-huna makapuso nga isuspenso una ang mga bag-o niya nga mga booking sa mga events unsa pang mga kalihukan aron pagtabang sab sa gobyerno sa kampanya kontra COVID-19 atong ilailahon ang nagpasiugda ni usay katuyuan niya nganong gihimo kini si Ma'am Grace Miriam Romano. Good morning, Ma'am Grace. Welcome sa programa. Kumusta ka rong buntaga, Ma'am? Good morning, Sir Nico. Okay naman. Salamat sa pagpangutana. Thank you for joining us this morning, Ma'am. Kumusta ang mga kaso sa COVID-19 diha sa inyo sa Negros, Ma'am? So far, since the start of the pandemic, March 2020, murag karon ang pinakataas na number of cases sa Negros Oriental, especially sa among lungsod sa Dumaguete. We saw in your post sa Facebook, Ma'am Grace, nga ikaw o ang inyong team may cancel sa inyong mga book events for the month of June aron pagtabang ini pag-spread sa virus. Nganong nahunahunaan man ninyo, Ma'am Grace? Hindi siya sayon nga desisyon. Pero it's what's in my heart. Kaya I cannot turn a blind eye on what is happening karon. Hindi ko pwedeng magpakabuta o magpakabungol sa fact na nasakagid ang COVID sa Negros. So, pila to kagabi, pila katimana na kung huna-huna. Yeah, ang conviction yun nako is my little way of helping the government is to suspend events para dili multiply. Ako mutuog yun po personally na ang event is a multiplier of the virus. Number one, dugay kang wala nagkita. So when we see each other sa event, even if you say na 4 people to a 10-seater table, 6 people to a 10-seater table, all the protocol, magkita tas atong amiga, kita pa, maghimabat yun ta, magkumustahanay ta, magtupad ta, mag-istorya ta, magdungan tagkuha sa buffet. So no matter what kind of protocol you will put there, I still believe that an event is a multiplier of the COVID virus. Number two, dili pud ta ingon ana ka disiplinado. Kung ingon ang gobyerno 50% of the venue, kung ang imong venue 500 capacity, 250 people in one venue is still plenty. Daghan na dihapon na. Pero sa imong parte, Ma'am, wa ka nakulbaan, nagpanagana nga maapektuhan gyud ang inyong kita tungod ani inyong lakang. Kulbaan, dili siguro afraid or scared dili. Worried, yes. Worried in the sense na kay dili no guni akda. Daghan and there's many people under me. And every time I cancel an event, they also lose income. Kaya aside from their daily wage, naamagod sila yung mga add-ons, naa sila yung mga professional fee, naa sila yung mga TF, naa sila yung mga overtime fee. So every time I cancel an event, they also lose income. But you know, sir, so I always believe na when we sacrifice now, so we will have a tomorrow. Kaya what purpose is it when we earn so much now, when we can't even wake up tomorrow, you know? So I know it's hard. I'm not also saying that this is for everybody. This is my personal conviction. As an event stylist in the event industry for the last 15 years. For how long will you be doing this, Ma'am Grace? I cannot put a date or a period on how long I will do it. Kaya like a typhoon, you really do not know when it will come and when it will go. You only predict. So ako, I would say, I would take it one day at a time. For now, I'm doing June. Kabalo ka, Sir Nico, I do not believe that this is from what I'm doing will solve the problem. But ako lang karon, it's just to give the frontliners a chance to kanang regain their strength. Hindi man gani siya mahulog, pero at least mo kalma. Kay sila na gud ang hangyo, kapoy na sila, kulang sila tawo, dili na madahan. In fact, I know of friends na di na ma-accommodate sa ospital. Di pamutang na nag-dorm, ingon ana, kay dili na sila ma-accommodate. So maybe just this little sacrifice, hinoon ka ng little will be what may be little to some, maybe big to others. It's you know, we don't really know. But what we can do personally can help na unta makapahuway ang frontliners or matagaan sila chance mo ginhawa kay sunod-sunod mga mo ayun sila pahuway kabalo ka
So this is just our little way of helping. Lastly, Ma'am Grace, to cap this off, kung doon na kay bot ipaambit nga message of hope sa atong mga kapuso viewers sa Buntaga. We have to think of our neighbor, to think of the people. We cannot be selfish na magmuna-una rata sa atong self. But I know, I understand we have to transcend the times. But I think, if makasabot ra gyud ta nga dili ta maulian kung dili kita tanan magtabanganay, we should heal as one. Pagkanindot sa mensahe inspiring kayang gibuhat ni Ma'am Grace. Daghang kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Ma'am, sa pagpaambit sa inyong gihimo makapusong event coordinator o stylist, Ma'am Grace Romano. Daghang salamat, Ma'am. Thank you, Chico. Have a nice day and a blessed week ahead. Thank you, Ma'am.